teh mangga apa teh saharos kamu hayang ku apa haros salajeng mama ngadi mangga mama teh saharos kamu hayang dihawas ke mama insyaallah mama terus kahit sehat ngurus api di kampungku masih pancing masih tetep ulah hampang doa ibunya mengaku bapak nah hidup doaan mangga dirangkul di peluk bawah nanti ya Masya Allah sama baik sama manis sasalengan sirik tuyun ngahontang ridho pangeran Nun Gusti